Pozdrav svima! U ovom sedmičnom videu objašnjavamo kako izgledaju naši treninzi. Okupljamo se utorkom i četvrtkom i prije 20 sati ispred Zemaljskog muzeja, dok su nam subotni treninzi iz jutarnje. Poslije okupljanja krećemo sa zagrijavanjem. Zagrijavanje je jako bitno prije samog trčanja da ne bi došlo do nekih većih povreda. Nakon zagrijavanja obavezno je fotografisanje kako bismo mogli imati zabilježeno sve što smo uradili. Nakon fotografisanja, koji nije, a jeste, krećemo sa podjelom grupa. Naša grupa se čini od bržih trkača, malo sporijih i još malo sporijih. Nakon što završimo trening trčanja, obavezno je istezanje, posebno nakon onih malo težih treninga. O tome na koji način se istežemo i koliko je ono važno govorit ćemo u nekih od sljedećih videa. A uvijek posle istezanja, jedan od najljepših dijelova su naša druženje i naša kafa. I još jedna bitna stvar za kraj. Subscribe, like i share.